Mi muslimani, sad namjerno kažem muslimani jer mislim na sve muslimane na Balkanu, smo ostali ovdje da plaćamo cehove i realne i nerealne turske, odnosno osmanske. I tamo što se nije moglo Turcima vratiti kad su otišli, nas se ovdje kažnjavalo. Bilo da se to u ratovima naprave razni pokolji, pohodi od raznih ekstremnih nacionalističkih, četničkih, lovih onih, raznih partizanskih i tako dalje. Znači imamo razna stradanja pod raznim mecima i kamama, ili da se recimo navodno otrgne Kosta Pećanac, ne znam, četnički komandant od vlasti, da napravi taj pohod i pokolj od Starčevića do Bijeloga polja i tako dalje. Prema tome, to su stvari koje ili ne samo tako davno, nego da se dese Štrpci, da se desi Sjeverin, da se desi Kukurovići, da se desi Bukovica, da se desi 90. godina u Za Kukurovića i Bukovicu ne znam. Pa dobro, Bukovica je u Crnoj Gori, pa zbog to ne znate. Kukurović je, znači, jugoslavenska vojska pucala po selu, ovako, pucala, znači, u Pribojsko selo. Dakle, i te stvari do dana današnjeg, da vi prosto... Bilo je mrtvih? Ma naravno. Dakle, u Kukurovićima su ubijani ljudi od strane oružja Jugoslovenske narodne armije, takozvane. Prema tome, dakle, to se dešava, znači, u našim životima sad. I haj to, evo desilo se. Ali da vi i nakon toliko godina, znači ja postavim pitanje 3 puta Vladi Republike Srbije u Narodnoj skupštini, zašto se to ne istražuje, zašto se ne procesuira, zašto se tim žrtvama ne da neka satisfakcija, da im se prizna status žrtava, porodica žrtava, da im se neka satisfakcija i materijalna, simbolička, ne. Znači mi tamo svake godine obilježavamo dakle godišnjicu i Sjeverina i Kako ste odgovore dobili na ova pitanja? Nikada ništa. Ćutanje, zid ćutanja. Dakle, i ne samo to, nego niko ne dođe tamo. Svake godine se pozivaju predstavnici vlade. Niko nikada ne dođe. E pa nemojte, molim, sad šta se treba? E sad onda, da, imat ćete od Jusufa Pajića da je patriota. Ja ne mogu da budem. Ne možete vi mene smatrati nekim građanom drugog reda, nekom drugom vrstom. I od mene tražiti samo obaveze prema državi. Znači, država ima pravo na punu lojalnost njenih građana u ravnoteži sa svojom obavezom prema tim građanima. Šta je država? Država je jedan mehanizam. To nije stvar koja ima dušu. Vi imate uticaj na taj mehanizam. Vi ste deo tog mehanizma. Ja pokušavam da budem dio tog mehanizma i upravo da stavim tačku na jednu vrstu historije, gdje ćemo biti na različitim stranama. Ja sam žrtvovao mnogo šta. I u 46. godini života sa zaokruženom vjerskom karijerom, sa zaokruženom akademskom karijerom, ja dolazim kao podstanar u Beograd. Jel treba to meni personalno? Ne treba mi. Jel to meni prijatno? Nije mi prijatno. Znači ja sam mogu u onom svom Orlju, u onim Hladovinama da pišem svoje knjige koje mi jako dobro idu, jako se dobro prodaju. Ja sam došao da pokušam naći sagovornika u Beogradu među dominantnim srpskim figurama i političkim intelektualnim, zato što vjerujem da mora imati i u srpskom narodu, kao što vjerujem da ima u mom narodu, dovoljno kritične mase, gdje ćemo se nakon 100 godina ti tlačiteljski o kojima ja govorim, kao faktografiji, bez mržnje, bez ikakvih poruka osvete, moći naći snage da imamo s obje strane dovoljno ljudi, pogotovo u elitama političkim i intelektualnim, koje su ključne, koje kreiraju svijest, da otvorimo novu stranicu. To je moj ideal. I zato sam Stranka pravde i pomirenja. Dakle, to je moj ideal. Zato ja gazim ovo blato političko-beogradsko. Samo zato. I dokle god bude imao sagovornika, dokle god bude se pomjerao naprijed, pomjera se, ali sporije nego što sam ja želio. Mnoge stvari su se popravile, ali ne dovoljno. Mnoge stvari su se zaustavile u negativnom smislu, ublažile, ali ne dovoljno.